Nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama ditoy YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggen. Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Addaak ita ditoy Italy a makidegdegged. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko, ngem inturturod kon tinagsurat, gaputa amok a makaitad iti adal toy padas ko. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipud elementarya agingga iti sekundarya. Iti simrak kami iti kolehyo, jak amo idi no anya ti alaek a kurso. Gaputa kina maestro ti inyenrol ni Renz, iso metten ti sinurot ko. Isu ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa, kas kuma iti paglutuan ken dumapay a kagawaan iti kusina. Umuneg rumwar ni Renz iti kwartok, kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinget mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapo iti kinasinget mi. Idada kami iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat a nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na a babae. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Oy, Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala siya Basta ka di. Naglukon. Di mo't nag-alarm ti cellphone ko. Ay, mat gaya. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak pa'y anaturog ka. Masalutan kami na bumangon, hindi nagitak. Tiyan mo ka, kahit mapalin pa Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti charge ko. Agmurmuray ka, ta sumarunong ka iti kusina. Idasar ko lang ti pagarmusaran ka. Sige, sumarunong ato. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo Hay, naku namon Tricia. Jak matlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no isu akanayon ti pampanunutam. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibagati kasta. Anya? Husto ak saan ka di? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam imbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan iji classroom. Orasan di sumaruno a klase tayo. Ay, wangag pa iso. Sige, umunakan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach in Tunbigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apaisi ka, saan ka excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaaddan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Wala, sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Wala Rod, agturpos kan itidi mo ni namnama a kurso. Nagbiti pa nagtulit ti panunan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umunato kat ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wala Rod. Kat maestro ka to, matan. Wala,
Ay, mayat na panunod yung gagawting tayo. Sakbay ti graduation. Una, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ama kumikom tayong tumaddan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ama kapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Puro tayo ti Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakadayo ti nakaiturungan ti mata mo ah. Ah? Kasta aya? Saan mat ti kunak, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Awan. Si kamat, ti lamad-madlaw mo. Okay. Uwi ka. Tamapantay ti ayan dagiti kakadwata. Imay tayo dito, tapno enjoy. Saan kat atap nagmay sa ka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit din ti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan mat? Nakita kami nga agmay sa ni Dayan dito ay. Isungay na sitga. Apag isumot isa sambot mo. Ala, intayo ni G Cottage. Itay pa nga gay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada kamat gayam, Trisha. Sino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Renz. Saan ka di, Trisha? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idinikat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapantay ti daya banda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pala tiraramidan nyo dito ngay. Umay kayo natag gidigos tayo. Wan Renz, umay kamin. Umay ka Trisha. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusta matan. Trisha. Ada ka di pagam, Renz. Ko? Bagamo no niya date na. Si sasagangak adumat kan ka, Renz. San? Nakababaymat kan ka. Anya? Tapay ka tingagbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dudo at talaang matitisilit ko. Awan man sa bali ang makangag na bilang lang. Alam, ibagamon. Ako, ito namin santan. Maturog ka. Kapamakain na ka. Amo ko na bandog ka. Mapanak mo ito niti silat ko. Iti kasta makain na ako tan. Anya, gusto ka kinidayan ko ng Renz. Uwan, Trisha. Kinapod mo na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaalay ti tiyempo ang mga diskarte ti ayat ko. Nangruna kat nagaduda kita agar-aram kan ko ana. Renz. Nakababain man. Angam, agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasiman, patulungan nak. Dulungan iti anya, Renz. Iti pa nagaram ko kan ko ana. Ha? Oh, anya nga. Namnama ka diti pa ng tulong mo kanya. Ay, di amukit at dan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaad dan nobyo na. Anya? Adan nobyo na ko nam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay ko, di ko na nakit adda iti lugar na. Saan ka no ang makaumay dito ngamin at ang trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ron ha. Ngemore kasta. Mga no mabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kula ti makipagayam kan ko na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman na nga. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan.
para kanya, Tricia. Itay pa nga adda text iti cellphone ni Renz. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita man. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No kasta. Naalanan ti number ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basag man. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adya replyan. Si kamat gayam. Sige tagrupa takpay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy ti Facebook name ko. Ha? Ang mga ni Renz da dyan. Nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na. Di na amo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti select ko, Tricia. Ayun. Nagalakla iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. At sa ngagpaisto amin ng dagiti hanger mo dito. Okay lang. O sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mo nalaan ti number ni Dayan. Naalakon ko ni Jomar di kalman. Okay. O sige, agsukatakpay. Anyamatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasaban. Ni pailaang mat na yan. Patakakimat na. Hello, Tricia. Agdadaras ka mat. Sa dino ti papanam? Ay idayan. Mapanak iti internet shop. Adaramida. Sige Okay. See you around. See you around tarupang. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa birbirugan. At kalagahan dito Uy, Tricia. Anyang kamitan Renz. Di nakman disturban. Kita mo aramido. Usus, di ka man agundi didita. Umay ka kidita yung tag ni Renda. Mabisina kon. Mapankasiksik ka. Ada ka di pagbaga? Awan, mapankasiksik ako na. Sa anak pa'y amabisin. Oo, nga ora ilibre ka? Ni Dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y taramido. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman mo Agsubli ka dito Tricia. Apayakas to'y matan ti marikliknak. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataermat ngamin. Malaksit iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Anya nga tataramida. Tapno maibang uting tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta. Saan da ang makapagsarita kin ni Dayan. Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Anyang matanti kasto basta. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tatakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka na naladawak iti oras na nagtulagan ta. Na traffic ak ngamin. Awan parikot iti day ta, Renz.
Agmay saka ka di? Ni Trisha nga eh. Apay, di mo intugot? Ako, ada sa bali pagnana. Iso siya klatimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta itinasayaan. Wana, ang amangan no aday baga ni Trisha. Nang runa no maamuan na adudwa talang ditoy. Narigatan. Anya ko matibaga na. Maragsakan kit di Nga ta, Reds? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Trisha ken ka. Panagkunakat saan lang anain kapsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad-madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house a pagnanaadan mi. Ang agsabali kami mo iti silen. Ken may sa, naingkamsatan la talaga tirik namin titunggal may sa. Aus? Sigurado ka? Ay naun, kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, dayan, di nakman ang awan. Kitnoad da ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Trisha. Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? Lukas ta. Parbulahang timbaga ni Trisha nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritaan. Kuna makras na. Lukas ta, adang arod namnamak kang kadayan. Ay sus, parigatan kamot basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Isu nga sinungbatan kan adagos. Di kang danag. Sika lang ti babayan na kariknak iti na idumduma panagayat. Ikarik. Sika lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Trisha? Awan ti rumba nga pagdanagam kan kwa na. Kasarita ka pa man na makaawid hak. Ibagak kan kwa na ti may papan ka dita. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak mat? Amo ka na yung kabsatan lang tirik na kanya. Masigurado ko dita. Tinasayad. Rumor ta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mapantay iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Trisha. Lukot ang tiri daw. At ay baga. Trisha! Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adalo man tirapi. Ang mga numalukot dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsak. Agragsak na mo ta, kasay. Ala, mapankan iti silid mo. Ingka maturugan. Rapiin. Kabit lang. Jakpay, naibagatik ka at kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Iba't patag ka unay. Iba't patag ka iti kasta unay. Iba't patag ka kaskabsat ka. Iso nga nadamang lugan ka. Ibagan. Tadyak ag bangad mo amang tanogan pa na. Anya? Naragsak to'y lubong ko, lumakita ka, lumakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangon. Diyan ka ba ilanti, bumangon. Anya? Dito yan ko na matulog ha. Tinitrifan mo. Nagbara. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ang babae iti saan ama in love iti kastoy akin at di may saan lalaki.
Nakaturo ka ni Renz iti kamak. Amo ko ang teramida. Magsakit ulo ka. Abay nga dak dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tiyang pasama kay Rabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo tada. Renz, adda na pasama ka datay di Rabi. Anya. Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yung bardak mo. Nakainumak matbasit. Iswajak matan na lapdan ti bagi. Saan napudno ti pagpagam, Tricia? Tisal mo ka. Dito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tirik nam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnamanak lagayam. Apay akas ti bagbagan ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di matda kayo tinangkuyog iti Rabi. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas jemeten ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok tinaramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Ngoray saan man? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang ti kasyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit tinaramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan ka ti pamatag asap sa pulang. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ang nga aguray. Aging gang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak na ita, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipat tan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit din umapukaw kay dibiyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Ti bagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan ka mata na mamipinsan. Agyaman aklangan ka dagiti kinasayahat may nararamid mo kanyak. Ngem pasensya ka. Tasan nga umdas dagijay. Tapno mapakawat ka. Renz, pagbagbabawiyak unay tinaramid ko. Pakawanan na ko, pangasim. Umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Dawat ko iti apo nga sapay kuma da mataginayon ti salon atmo iti kasta ket agtultuloy ti ingkapanangipaay iti naduma-duma a pakasaritaan dagiti papagayam nga agsursurat. No bilang mapili umat nga idrama to'y padas ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a faith. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, nang runa no kastoy nga umada ni manen ti Paskwa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay.
Fredo! Fredo! Isarteng mo pala ang detar arabidam. Pangaldawon. Bakit? Abit na ito yun. Ay na, umay kakit din tamangal daw tapay. Ituloy munto inton madamdama day taw ubraam. Oo. Uy, bakit? Oo. Ay, surati pulot na ita. Ita. Sakit karang tinik. Wan nga raw. At titanom lakay. Uminom ka pa'y. Ay, agyaman na pa kahit. Ay na, urayak lang nakaginawa. Ay, grabe ti pudot na. Ay, kaya kita yung balon ba? Nangisabawak iti native a manok lakay. Sinagpawak iti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nag-imas ay. Ay, atuman timbakan kan lukas tapakay. Ay na, ay na. Imbag ko na tadim magas ni Rodel itay ijay palay. Ison ati binaon ko nga agtilew ken mangparti iti manaw. Malagaron, mangantan bakay. Ay na, apaw mabisi na kaon. Oh, kumusta kayon kininanang tata? Ay, kinasayar kami, nakaw. Si Kakay, kumusta ka ditaan? Didak pa kadanagan tatang. Okay aklaan ditoy. Ay, nakakailiw na ka una yan, anakaw. Agandanad ka dita ka na yon, Wen ka di tatang. Sana bale. Duwalaangan abulan ti urayan sakbay ti panagbakasyon ko. Ha? Ay, kaya't mo asawin, adakan to dito iti Paskwa? Wen tatang. Ay, nagsayatan. Ay na, maragsakan laki dininanang mau. No, maamuan na ti panagawin mo, anakaw. Wen iso ada kayo ti aganan na dita. Itikas na, nasalun at kayo adanunak inton agbakasyon na. Awan rumbang pagtanagam kada kami kanina ng mau. 100% ang nasalon at kami. Inaldaw ka mapanigitalaon. Iso may exercise ti tulang may. Wen ngam saan nyo kumamot nga abuswan ti bagiyo, tatang. Kuna ni Insan Rodel, nagado kanon ti tarakin nyo amanok ken pato. At dapay kalding ken baboy. Kasanuyo pa'y itan ang maasikaso dagita. Ay, awan rumbo nga pagtanagam, kunak manan. Natigsa kami pa'y tinam. Kapalan mi pa'y nga asikasuan amin, nga uri ang kikintan pa'y nga ubra, wano dingwan. Anya? Ay, basta, saan kayo unay nga agbambannog, tatang? Ibaon nyo lata ni Insan Rodel no at saan nyo akabailan nga aramidan. Wanan, boss. Ay, matungpal tibilin mao. Ipagamtong around, no kaano ti eksakto a panagawid mao. Tas sunduin da kanto kaninanang mo iti airport. Tay tulugan ni Rodel ti usaran may. Aday ta, nakasagana amin ng dagiti bagahit nga gawin. Sumagmamanulaan nga oras di orayan. Itulod na kon ti driver iti airport. Kamaudyanan na, makabakasyon ak madlaangan kalpasan ti talo atawan. Kat ti pagsayaatan na, nairanapay iti Pasko kan baro atawan. Ma-enjoy ko lakit dito ang bakasyon. Ay, kailiw ko una yan dagiti dadakkel ko. Agkikita kami matlaangan. Ni mat Insan Rodel ti umawawag.
Ti manyatan pa sa lubong na ti bagana. Hello, insan. Di ka kadi madanagan. Binalkot kun ti parakan ka. Sinuratak pa yung tinagan mo. Itikas na. Saan ang maisukat? Insan Faith. Pasensya ka na. Masapol na mamuam tayo ito Anya day ta, insan? Ni Uncle Fredo, insan. Oh, apay ni tatang, insan Rodel. Nadisgrasya iti motor. Natayon. Anya? Di man ko na masunduan na kaya airport iti panagawid ko. Nga maapay akastoy matan tinasangpat apay di mo man lay noray di sasangpat ko tatang. Apay. Insan. Nagsakit, insan. Nagsakit. Apa yan ni tatang pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Insan, magkalma ka na kuma. Amo ka na sakit. Amo ka na riga. Naskot na awatan tayo nga awanan ni Alfredo. Nalapit nga da na pimpintas a plano ti Diyos para kadwana. Para kada kayo nga impati na insan. Nagrigat nga aklunan ti kastoy anapasamakan ko na. Nakaragragsak nagsarita kami. Sakpay ti flight ko nga agawid dito'y Pilipinas. Urayawan ka na ti pasalubong na. Basta makaawid ang nasalunan. Uwi ron insan. Nagtulag kami may naurayan na. Kailugan ti usaran nga kaili. Mapan ka no gumatang iti mais. Tay pundo na ka nang dagiti tarakin na. Di nakmatan inuray. Kas jay matan tinapasama. Unay matan ti kas ti anapasama kada kayo tatang. Nagsaam apasama. Ito no may alawas gaya man ti panagsublim iti Hong Kong insan. Wan insan. Kat sikapay lang kumati makaamukin ni nanang. Sikapay lang kumati mangkadwakan ko na dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Wan insan. Awan parikot iti dayta. Sana bale. Jak dun agrenyo iti kontranak kalpasan ti talo atawan. Agfurgudak dun. Iti kasta. Adanton kadwa ni nanang dito'y balay. Ay katwa na insan. Orasan nga isuda iti day di Uncle Fredo, ti biological parents mo. Impatagda ka may, kaspudpud nung anak da. Wan insan. Amo, kanariknak day ta. Awan may bagak kadakwada. Impaay da amin akabailan da. Tapno maiparik na da kanya. Ti pamatag ti pudpud no alagan na. Nagdayta ka manan insan. Agsangit ka manan. Malagip ko man nga minanday din atang. Nakasingsingpat. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasdi. Talaga kasta tibiyag insan. Nasakit man. Nga masapol nga awatan tayo ti kinapod no. Basta gananat ka mo di jay, wait. Di mo baybay antibagi.
Urayan may ti panagbakasyon mo. Na, imulagat man betul ni apu inay. Ay, kasta unay aputot na. Ay, tinasayaat. Aglinong akman pa'y di takal kalapaw. Saan abalay, tadandanik betul malpas tu'y kakaikak. Ate Celia! Oh, tay! Ni betro dahil tagturong ditawi. Tay, aglinong kayo pa'y. Panay, nakaputpudok. Wan baraw, orayan nakditan, tamapanta dita kalapaw. Nay, anya nga ay dagiti bitbit mo, Rodel. Ay na, inyagan kayo ti merienda nyo, antay. Lining ta kamo, tay, kan saba. Ay, nagimasin baraw. Siyempre, antay. Nasustansya na gitoy. At dapat ikot. Ay na, nagadun ngay. Jak maipus na kita, Ay ka, merienda nyo tumanan, inton malam. Ay, sabagay, Mala, umay katamapanta dita kalapaw. Ijay ta nga ituloy ti agistorya, kabayatan ti panagmeryendata. Ay na, nasaysaya at matla ang nuing kaagpa-check up manang. Amangan kit di matnuan niya daytan amarikrik nam. Ay, panog ko la siguro dayto, ading kao. Nagmalmalumak ngamin itay ijay talon. Kat numasansan samat nga agsakit ti barukong mo. Saan mo't kiti? At dalaang dagiti gundaway akas la umirot ti panagangas ko. Iso nga ililutak itilana. Sa akto uminom iti medyo napudot ananom. Makaginawa akto matan. Ammo ka din ni Faith dayta. Saan? Kan maysa, awan panggap ko amang ibaga kan kuana. Jak kayat nga isupay manen ama inayon kadagiti pampanunutan na. Maas asya nakuna yun iti dayjay nga uping. Maladaga pa'y itinatay dagiti pudpudno at adakkel na. Isu ada kamin tinang padakkel. Ita, nasapa matlaeng apinanawan timbilang na nga ama. Ay na, adda akon di tamanang. Ang rumbeng na laeng amaamuan na ti marikrik nam. Manang, salun at mo ti isugsugal mo iti kastang aramidam. Awan rumbeng nga pagtanagam, Carmen ading ko. Bannog ko laeng daytoy kunakmet. Kumusta kayong dita, nanang? Ay na, okay aklaeng anak ko. Adda ak ita dito'y talon. Madama ti abuno kadagiti mulak. Kita, naglalang tuda. San ka de? Aywan. Ay na, dadakkel dang agpayson, nanang. Kita dagiti pagay. Nagdadakkel ti dawan na. Nga rod, nanang. Ngam ne, kitain nyo di kayo unay agbanog. Manangdan kayo kadagiti kaaruba amang tulong kada kayo dita. Wen, anak ko. Adda tinangdanak idikalman anagabunaw. Adda basit sa andaan alpas, iso ti itultuloy ko ita. Nasayaat nga rod no kasta, nanang. Aywan gayam, nanang. Naibaga ni Insan Rodel nga adda kanurikrik na anyo. Agudong kayo inton bigat. Ingkay to alaan ti ipawit ko akwarta. Kalpasan na, mapan kayon to agpa-check up. Ibagak kin Insan Rodel takuyugan da kayo.
Ay na, awan sakit ko, anak ko. Podno, ngagsaksakit ti barukong kuno ka. Ang saan mo takan ayon. Ugali ti bumakete, anak ko. Adun ti an-andayan ti bagi. Kat, kumusta ka mo ditan? Didak pa kadanagan, nanang. Okay, akla ang ditoy. Di yu iyaw awan ti saritaan. Ha? Nasaysaya at matlaang no agpa-doktor kayo. Itikas na maamuan no anya ti makagapo ti pagsaksakitan ti barukong yu. Alawo no nanak ko. Mapanak to agpa-doktor, inton malpas ko dagiti pakakumikumak dito'y talon. Nala, agan-andad ka kumamo dita akanayaon. Di mo baybay antibagay, anak ko. Ay na, nakaay-ay at abuy-buyaan dagiti mulak nga aba. Layakan mais. Sabali lang dagiti dumadakkel metten na bagay. Agudong akman kit din ton bigat, tainak gumatang iti abuno. Abunwak dagitoy, iti kasta, mayat ti panagdakkel da. Ket napintas to umet ti bunga da. Ay, no si bibiyag pa'y kumaday ti Fredo. At na kumamot kadwak ita amaragragsakan amang buybuya kadagito'y amula. Ay, unay matlakit di ngaminan ti kasat ti asawak. Nasapad na kami mo't apinanawan kin ni Faye. Ngam pagyamanak lata ti Diyos. Ngamin, uray saan mi apudpudno nga anak ni Faye. Impatagda kami mo't iti kastaunay. Isuna laeng, takinay kayat namutten ti mapanagtrabaho iti adayo. Ay, Diyos ko, sumron sa manan ti madiamarikrik-nak at tinasayaat. Itong ukupay laeng. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ala, nadalapos ko matan tinaka-frame aladawan ti ina ti amok. Ay sus, nabuong matan. Ada awag ko. Ni mat Insan Rodel. Hello Insan, nakaawag ka mat. Insan, patipkiram ko matipak tinagam mo. Ni, apay ka di Insan Rodel. Intaray mi dito ospital ni Auntie Celia. Ang daksang gasat. Tasanan na ispal dagiti doktor. Anya, saan? Saan ang pudno dayta? Insan, Unay matante kastoy agasat dagiti nagbali na dadakkel ko. Insan, Ubingak pa'y idinatay dagiti pudpudno a dadakkel ko. Gapo iti aksidente. Ado dagiti rigat kan sakit a nagdaldala na kabayatan ti kaad na kiti adayo. Ita, nagsarunumat lang nga napukaw datan ng kananang. Apay akastoy. Anya launay ang tibasol ko iti Diyos. Taapay nga inala naman amin na napatag kanya. Apay. Insan, hindi ka umagsaw iti kasta. Mamate at panubok lang ti Diyos dagitoy. Panubok? Apay asyak pay. Nagadumat dita tinaskan nga aglakam ka dagitoy. Ngam apay asyak pay. Agkalma ka kuma, Insan. Apay. Insan, mawatak ti marikrik na.
Ang saan arumbang asidira ti Diyos. Kas na ko, nalabit nga darapimpintas sa plano ti Diyos para ka. Talaga kade asaan dakan amalapdan nga agsublimanan ije Hong Kong kaanakan. Andi, panagkunakat nalaklakaak ang makalipat no da aki dadayo. Nang ronanod da trabaho apaka kumikumak. Ay, sa bagay matkit di Ket agan-anad ka nga rod ije akanayon wan. Wen anti, awan rum mga pagtanagan nyo kanyak. Hindi kayo pa lang ti makaamo dito'y balay ha. Kanda giti mulmulan ni nanang. Wan nga rod. Dandanin maapit dagiti mais nga inmulmulan Nagdadakkel ti bunga da. Wan nga rod anti. Ngam di namatan maramanan dagita nagrigrigatan na. Kinapudno na kanayon asika ti rumrumwar itingiwat na tunggal agistorya kami. Di na kano kayat amarigatan ka. Isu nga ar-aramidan na amin akabaalan na tapno makaurnong iti kwarta. Wan nga rod anti. Kat day taunay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Kayat ko idang ikan iti nasayang at apanagbiag. Kas pa nang subad ko iti kinasayang at takanyak. Ngam kasto'y matan tinapasamak. Naamak pa'y nga aming dagiti impopowit ko kat imbang ko na. Kat nakanagan pa'y kanyak. Ti pasbuk ka nakita kiti silet na. No kasano ti kinapatagdakin ka, napatpatag ka pa'y kadakwada. Amok adi nakabaybay anti Diyos kaanakan. Di ka nga rod kumamaupupay. Ituloy mulat ta ti agdayaw kenkwana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti panubok adi tay kabaalan asulbaran. Day ta kumati ka nayon mo alaglagipan kaanakan. Sumagmamanula ang alawas ti napalabas manipod na itabon ti inak, nagsubli ak matlaang adagos ditoy Hong Kong. Kat agingga ita adda akpaylaang ditoy. Nagsaam day di apasamak. Nagsaruno da matlakit din anapukaw iti imatang ko. Umada ni manan ti Paskwa isu amalagip ko dagitoy apasamak iti biag ko. Nasingpet, nagaget, ken pagwadan nga asawa ti asawak. Adu ti mangibaga anaga sa takken kuana, banag apod numet. Ket isu ita ti innak istoryaan. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, nagpintas magtanday ta kwentas mo, kumare. Umapalak man. Si kakit dimot, Mari. Wedding anniversary mi ngamin kanila kay idinaminsan. Iso da ito'y ti regalo na kanya. Kasta ka di. Naimbag ka pa tarigregalwan na kanila kayo mo iti kasta kangina ang kwentas. Ha? Nilakay ko ngamin. Saan akasta? Iso ano adda kayat ko agatangin a kwentas. Wenno aritos anangina. Nasken nga agurnungak iti bukod ko a kwarta. Si kakit dimot, Mari. Talaga akasta. Anya ngay nga rod kat adamot dagiti anak nga agkasapulan iti pinansyal. Ha? Sana bali, Mari. Dumakkel to dagiti ubingyo, magatang munto dagiti kayat mo. Kasla ka barbaro ti kwentas mo, bakit? Wala kay. Kagatgatang ko lang dayto idikalman iti ili. Ha? Nabayagin na kayat ko agatangin daytoy. Iso nga inyorno nga.
Ang mga no panunutam akwartam tinggatang ko iti daytoy. Saan? Anya ka matan bakit? Ado dagiti importante a paggastusan. Ngem dayta kwentas tinununam. Anya ka matan, Joey? Imbagak matkan ka akwartak tinggatang ko. Saan mo akwarta? Makaawat ka kadi, wano saan? Anya? Ha? Manipod nagasawa ta. Pulos, awan malagip ko arinigalwan nak iti kwentas wano aritos. Wano anya dita. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, makaungat ka pa'y. Sana matngagong unget bakit? Ipatpakaawat ko laang. Ay na, makapasurun ti kastang ugalim. Imbes amaragsakan ka makakita kanyak alaka kwentas itinginaan. Ngam kastakit din ti bagam. Ha? Makapasurun ka talaga. Anya? Gapulang iti kwintas, inapam nila kay mo? Aywan mare, masurunak ngamin. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, ngam kasjekit din timbaganan. Ay unay kan kumare, di mo la maawatan matkan ti asawam. Maawatam kumaa, ngamin isulang ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ha? Naimbag ko manudwa kayong agtrab-trabaho. Mabalin mo nga gatangan dagiti magustuhan para iti bagim sagpaminsan. Ngam saan mo't? Mare. Di mo kumapagsasawan ti asawam gapulang iti dayta. Agyaman kakit di Uray di nakamaigatangan nila kay mo iti kayat mo, nasingpet ken nagaget. Di nakapay kayat ngagtrabaho. Manmano ti asawa akas kinkwana. Iswa di mo kumapagsasawan gapulang iti basit a banag. Nasaya at pasimbangpot kayo, anak ko. Nanang, ilutom ko maday ito sidaan na ginatang ko. Bangus da ito'y, pangrabyan tayo. Ala, siya ko nanang, siya kong tiagluto. Magyaman anak ko, pasensya kan napanugak ngamin ang nagkapoy jay bangkag. Numabalin lakay, lumasin tayo kumay ti pagyanan. Diyak kayatin dito balayo, makauma. Anya? Mangsapol ka laang iti sabali ang pagyanan tayo. Diyak maanusan dito eh. No nabanuga, imbes nga aginanaak. Saan? Taado pa'y laang nga ipaaramid ni nanang mo. No di mo aramidan ti bagbagak, nasaysaya at laang nagsinatan. Diyak maanusan at talaga ti biag dito'y. Mangsapol ka iti pagabangan tayo. Uray ijay ili, tapno medyo adayo dito balayo. Ang bakit? Awan pa iti gusto nga urnong ta. Katagremedyo ka no di mo kayat ngagsinata. Nakasaritak ni Tata Franco. At kano bakante asilet, ije balay na, ije ili. Ha? Kasta ka di? Ay no, agyaman ako na ilakay. Apag iso nga asidag iti trabaho. Kat, kaano nga rod nga umakar tayo ijay? Kalpasan siguro iti makalawas ta kasaritak paimat ni nanang. Ipakaawat ko kuana. Ken kasaritak tupay ni pare Ben. Numabalin ajilugan na ti usaren tayo, apang iluganan kadagiti usar tayo. O sige lakay, maragsakan ako unay iti dayta. Apag isumat a bakasyon dagiti uping, iso nga inton sumaron a panagsasarat, ijay danton nga agadal. Sa bagay, no umakar kayo ija ili, adon to ti mabalin a pagtrabahuan ijay, mare. Wen mare, Iso na lang ta, binulan kayon tumatan nga agbayad iti abang. ay namare, awan parikot iti dayta. Ano san milatan nga agbayad iti binulan nga abang. Ngam ti agan anos ijay ayan ni katugangak, nga awan pulos inana. Anya? Diyak kumamit mapanunot ti lumasin, ngam ay na, uray na bambanog da tao. Mabainak met nga aginana, gaputa makikabbalay kami lakit nga rod. Sa bagay matkit di mare. Iso nga anusan milatan ti agabang ijay ili. Masiguradok anataltal na ti biyag ni. Gaputa medyo adayo kami kada katugangak. Kendagiti ipag ko at chismosa. Kailim ko ni Lola nanang. Kano tayo mapansarong karan? Aguray ka pa'y anak ko.
Awan pa'y ti kwarta tayo ita. Ang damat nakita ng nyawat ni tatang kada kayo iti rabi. Wen, adda. Ngam saan apara iti panang sarungkar tayo kin ni Lolam dayjay. Pagbayad ko iti abang. Kasta ka di. Aganos kayo. Taanyang nga rod, di nakmat kayat apagtrabahuan ni tatang yo. Kayat na bambantayan kayo latan. Itulod kan sukunan kayo iti pagadanan. Una na. Sumarungkar tayo ito ijay ayan dalolam, intun nawadwad ti kwarta tayo. Naimbag nga oras mo, Teresa. Tata, Sige, kitimet. Sa nagmatuna alakay, tam awagan nak iti tata. ha? Agsingira ko may tiabang yo. 2 bulan nga minin, adi kay nagbaybayad. Kwa, pasensya kay kuman, tata. Tata ko naman. Adintad nila kay ko ang pagbayad ko kumaiti abang. Iso na lang, tanagastos ko ngamin. Adda nang gigatangak, ngam di ka madanagan, bayadak matlaang itaalawas. Ngam pang-asiyo ko ma, tasaan yun nga ibagbaga kini Joey. Sigurado ngamin ang makaungat deje kanyak no bilang laang. Sige, awan parikot iti dayta. Hanggang pangasim tagbayad ka. Wan, ikarik dayta. Agyaman no kasta. Amon Teresa. Nagpintas ka. Sana madlaw, iti pamagim nga dan anak mo. Siksi ka ngamin. Gan napintas ka talaga. Swerte ti asawam kan ka. Noon na masapol mo, hindi ka agpangadwa nga umasidag kanyak, ha? Kasla ka barbaro ti aritos mo, bakit? Ayun lakay, kabarbaro daytoy. Nalakalaang ti pinanggatang ko iti daytoy. Kasta? Di ka madanagan, tasaan mo mat akwarta ti inggatang ko. Siningir ko jay kumarek anabayagin nga at utang na kanya. Ha? Iso nga awan pa kadanagam. Saan mo akwarta ti inggatang ko kunak manen? Imayak. Gabutay tamat nga daw ting karim apa nagbayad mo iti abang iyo, Teresa. Masapul kunti kwarta. Kuhan, awan pa yung amin kwartang ita. Sana mabalinti kasta. Kasi tinakunak, masapul kon. Ang na talaga awan pagbayad mo. Amangan numan nugot ka iti kayat ko. Imbes asikati agbayad iti abang. Siyak tagbayad kan ka. Numan nugot ka iti kayat ko. Saan mo na pagparikutan ti pagbayad mo? Lakit di, sana mamuan ti asawam. Apay kas ti langam. Kaslat na parikot mo, bakit? Ay kuhan, awan lakay. Nabanugak la siguro. Ado nga mintili na ba akitay? Kasta. Tagina na ka. Siya kung ti agluto iti pangrabyan tayo. Agyaman naklakay. Sige tayo nakaginan. Ala, yung ka ni Jessiled. Siya kung di makamudi ti kusina. Ayapan ka ito na makaluto ah. Oh, kumusta kay matan dito'y mare? Naimbag ka pa'y takasla puminpintas kan umububing tilangam. Si kakit di matmare. Tilamat madlaw mo. Katpud numat, agasam man, madlaw ang inginaan dagiti kwintas kan aritos mo. Pasig pa'y abrandad ti kawas mo. Ay namare, saan nga umdas day ti apakakitaan ang pumimpintasa? At dangarod na dagsan aparikot ko ita, mare. Ha? Anya ngay day tamare? Anya pa'y lang ti pagparikotam kat ipapaaymat amin ni Joey ti kasapulan nyo. Ibagak day ti kan kamare. Ngam pangasim tadatalaang kumati makaam mo. Ha? Naitad ko ti kinababait ka ni Franco. Katukad ti kwarta nga itad na kanyak. Anya? Juan mare, tsaka mo no apay aramid ko ti kastoy. Mariribo ka ng unay. Tsaka mo ti aramidak. Nang runa numaman ti asawak.
Idida mo, liklik-likak ni Franco. Gaputadyak kayat alukwan ti asawak. Ngamjak nalapdan tiriknak. Gapu itigatad nga ititad na kanya. Ay namare, anya ka din dayta nga inaramid mo. Jakla pagarupan akabaalam aliputan ti asawa. Franco, Kumusta? Rimbuar ka din ti asawam. Kanda kiti anak mo. rimarin ni Joey, itay pay. Kan na itulod ko matanda iti uping iti pagadalan. Kasta ka di. Mapalit ko nga rudan ti umunag. Umunag na. Paspasam, tama na da makakita ka ka. Hamom ka di. Sika lang ti babae yan ang mamok ngayong patag ko. Saan nakapit ti pangibilbilangakan ka, no di kat asawa. Ha? Nakaragragsakak. Manipod na mamuka. Agyaman na nakasta. Teresa! Tata Franco. Awanan kayo itibayin. Apay anaarami nyo ti koste kanya ka. Dito'y pa'y mismo apagtangak. Kasi kala kay. Apay kaste tinaramid mo. Joey! Son! Mabit lang! Agpalawag ka! Awanan tinaskan nga ipalawag nyo kanyak. Naglawag kanyak tinakitak. Awanan kayo itibayin. Imbilang ka kasama, Tata Franco. Ngim kasto'y tinaramid nyo. Kasi ka, Teresa. Isumit lagayam, anakaskas daw na kiti gargaraw mo itinaglapas. Joey! Tapod nugayam ti atap ko. Joey, pangasim. Pakawanan na ko, ma. Aklunak ka nagbidot. Impay ko amin nakabalak. Ngimsan gayam ko umtas parakan ka. Agsinatan. Namimpinsanan anapukaw ti talakan panagayat ko kan ka. Pakawanan na, Joey. Ikanak kumapay iti maudi agundaway. Aklunak, naaramid ko dahi jay. Kapulang iti kinaisam ko iti material abanag. Nagaramid ka lang arudon iti dakas. Dito'y pa'y mismo apagtangan tayo. Anya ka matan. Anyat klasim ngayon na kanasawa. Awanan ka iti bahin. Joey. Alag na kituping. Agsubli kami ni Jaendan anang. Makambo ka ni tibiyag mo. Adakan kan nga desisyon para itibagim. Saan pangasin? Di mo kumamat ipaidam dagiti anak ta kanya. Awan sir-sirbin ngay na. Doon nasakit para kanyak tinaranin mo. Ad-adda nasaksakit para kadakwada. Joey. Pasensya kan. Ngam napukawan ti panagayat ko ka. Awanan, Mare. Pinanawan da kung dagiti agama. Nagsublidan ijay ayan ni Lola da. Tsaka bunoy niya taramida kita. Ay, jaka mo no niya di bagakken ka, Mare. Numaasyanak ka di, no. Marurudakken ka. Mare. Gapulang iti kinaisam mo iti material abanag. Nadadaal ti pamilya. Nga mala, may saka nga ina. Aramidam amin nakabaalam, mapakawan da kalaang dagiti anak kan ti asawam. Awan ti rupak ngay parang ko kadakwada. Kasta unay abain ti marikrik na kita. Mariribo ka na ka talaga. Agawid aklaan ni di lugar mi. Anya? Pumanaw ka, kasta? Ay sana? Apay apanawam ti bidot ngay naramid mo. Sangwam ipakita kan iparitnam iti pamilyam tinalaos a panagbabawim. Mare. Inaramid mo isu arumbeng nga rod asulbarem. Apay pa lang ay may kadito. Joey. Pangaasim ko, ma. Agsarita ta. Pagsarita. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Pangaasim ko, ma, Joey. Ha? Daril, anak. Apay nga ka ditoy. Amo madidakan kahit na makita. Anak ko. Saan kumamat akas na di pa nagsasaw kanya? Kahit tinakas ka, saan ka kayat? Jak sinuruan lang iti ubing akas ta. Ngem saan ang maliklikan nga at dalat tamang ngagday jirwan. Ibaga nagiti tattao, di may papankan ka. Joey. Sakbay ko man nagaramit ka. Pinanunot mo ko man, nuan niya ti bunga na. Joey.
Masaksaktan kay ta. Gapiti pa nagsasaot yan ako. Ngimpasol mo si Ate Teresa. Iti daydi agundaway, awan na aramidak, gapu takas taunay agura ti imparik na ti anak ko kan ti asawak kanyak. Jak ida mapabasol, gapu ta amok a nagbiddutak. Agingga ita, ket saan dakpay a napakawan. Ngamar aramidak ti amin a kabaalak, kas may nga ina kan asawa para iti pamilyak. Nalaos ti panagbabawik, ngam awanen ti mabalin ko, no di ti aganos, gapu matlaeng iti biddut ko.